Nyuma y'itangazo Ferwafa isohoye ivuga yuko umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Mukura Victory uzongera kuba kuwa kabiri nk'uko amasaha yari ameze. Ibi ngibi ikipe ya Rayon Sports ntigeze ibyakira habe na gatoya, kuko nayo yahise yandika ibaruwa iteye ubwoba irimo amagambo aremereye cyane yohereza Ferwafa, ndetse kandi tukaba twanamenye yuko hari n'indi baruwa bwana Tadeo umuyobozi wa Rayon Sports yandikiye Perezida Paul Kagame. Rurageretse rero hagati y'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Mukura Victory. Ibi bintu rero ni ibintu bihanganye ndetse na Ferwafa, by'umwihariko hakaba haraza kuba ikintu kiremereye cyane. Ese ni igiti gishobora kubyimba kigaturika hagati y'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Mukura? Bari bakwiye gutera maga, ariko Ferwafa ikaza kubizibisha mu cyuho. Ngaya rero amakuru anemereye cyane tubafitiye mu kipe ya Rayon Sports. Si ibyo gusa kandi turaza kwinjira uko byifashe ejo tariki ya 19 uko Rayon Sports izamanuka mu kibuga igiye guhura n'ikipe ya Muhazi United. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yize ukandasira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utashucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira umunsi ku munsi mu kipe ya Rayon Sports. Kugeza ubu ngubu rero rurageretse hagati ya Ferwafa ndetse n'ikipe ya Rayon Sports. Ni ibintu bigeretse cyane rwose. Guhera nijoro ahagana saa moya zuzuye nibwo itangazo ya Ferwafa ryasohotse rivuga yuko ikipe ya Rayon Sports ubusabe bwayo bwamaga butakibaye, ahubwo umukino ukwiye gusubirwamo ngo bafatiye ku cyemezo ndetse n'uburyo bakoze raporo zitandukanye zaturutse hariya kuri stade ya Huye. Ikipe ya Rayon Sports nigeze ibyakira na gato, kuko wasangaga yuko ikipe ya Rayon Sports iri kurenganwa, kuko maga yari ikwiye kuba naguhizanwa ndetse kandi nta n'ibyemezo bifashwe. Kugeza ubu ngubu rero Perezida bwana Tadeo nigeze abyemera na gato, kuko ako ni akarengano ikipe ya Rayon Sports barimo bayirenganya, kandi ibi bintu ntabwo bikwiye. Maga yari ikwiye kuba rwose naguhizanya, kuko urebye uko ibintu byifashe abanyabwenge mu by'umupira bavuga yuko iriya ari maga yujuje ibyangombwa, ku buryo Mukura bakwiye kwitera maga y'ibitego 4-0, kuko urebye n'uburyo operasiyo zose zimeze ubona ariko bimeze. Perezida bwana Tadeo rero akaba yohereje ibaruwa iremereye cyane kwa Perezida Paul Kagame w'igihugu, kugira ngo abe ari we uza kubarenganura, kuko iyi kipe urabizi ko ari ikipe y'abaturage niyo itanga ibyishimo ku baturage. Rero ikipe ya Rayon Sports nta mpamvu yo kurenganwa, kandi ubona yuko ikipe ya Mukura Victory iri mu makosa kandi bidasubirwamo. Tuze kongera guhura rero muri video iraba ikomeye cyane yibaruwa uyo bwana Tadeo umuyobozi mukuru wa Rayon Sports yandikiye Perezida Paul Kagame umukuru w'igihugu. Katwinjiye rero muri operasiyo z'uko ejo byifashe ku ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Muhazi United. Kugeza ubu ngubu rero ikipe ya Rayon Sports ikaba yiteguye neza, ndetse imyitozo ikaba yarayikoze bihagije, ndetse Rwaka Claude akaba ari we uzayobora uyu mukino wa Rayon Sports na Muhazi United. Na ikipe ya Muhazi United ikaba ivuga yuko izihambira cyane ku ikipe ya Rayon Sports kugira ngo irebe ko izatsinda, ariko nyamara ibi ngibi ntabwo bishoboka, kuko Muhazi urebye ubu ngubu sizo irimo ntabwo ari sizo nziza cyane. uri kumva ko rero ibitego bikeya tugomba kubatsinda ni ibitego bitari hasi y'ibitego 4. Ngibyo rero uko byifashe imbere mu kibuga ku mukino wa Muhazi United ndetse n'ikipe ya Rayon Sports. Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yize ukandasira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira umunsi